Kipulit ke Konhon State Disaster Response Force bat ke SRT Fire and Emergency Service bat ki bor penyachnong menin kasing tarik unai lur ka porsa baje kilayo aban sei ka media bukhanna ubadang khat rusnam haka nasilang dongki ubala sharong haka haka lai phuwe tarik unai lar hajar arpusan hadrin bolarong ko sha balai wade ka bol ka balahab ka por bile ka bat ki khanna haru jangate ka wa soyang kani ka jingwad utiu khanna lai don lang naduk ki bor penyachnong ki pulit ke Ternate State Disaster Response Force SRT Fire and Emergency Service kan thupru UMLA ka soyong uba sanchar ku porro langdot haba Benikong te suang ba kacingja kan long kacingja ka susi kacingja ko pajuja menu apo ini ga than jung ini ta sudiru sa kana ta lomba ka phone call mga yo menin ta ngaro ko sulong ko mesim mo parado para sam na jong mahiyang na jong ta ngaro la wood hi na ko ko jong la phone ki SRDF team SP ya video ikishin lagi orang bahasa nama pait nir lai phone wood yang ating lai lah poi menem step nadu menem hi lai don ke team ta menem step ruk lai tu SRT team tengah oma pat yo ada slam ruk la phone su SP penyo no so ada ka NDRF team ko yo le sim pat yo andai mentatang lihat por isai ngo yo ble lai yo ni kamen mentasi adon hi kumbasi stek entas kenta mata taki ajing linga jong pajba ajing linga jong bi bahaya basa mentang so kila kham jam hendak namang ayo ya kamen bat ni kong num plet man ayo yu ble ayo ya kamen tangar nga kwa man ay kuble hani ka por ka jing tri stom na tu ki hap ki baret ki bamare na do men me ngai thai lai ware ki hap de na ki samla ki kwa hi man yo so to khobor ba man yo ya kamen tangai kuble ya ki rangba nan kesnong ki rangba snong di Bukit kam dekat senang, ka team badi na po police team of police outpost nang ni, ka ngai kubleru SP, ba deploy ka team pun poi sini SDRF team ngai kublei ka pangi SRT team ru, ta nomla nai kapang kubleru i kibabun kipai ba kibami na do nem step ngau iki, na do tikimora ngali na do nem steng singa poi nang te nang wi kaliang ngalaya dah kejat ba ngaso ba yolesi nang te ngalapan siam ta kaman rei kaman sim dengi bar khait ka so bahan ya than ni in salap bat tangkat tu kan ni por hin alap ni na tanga tangi tanga so baki bihe masam ta kilahun wala katar ni mo ni susi hi ni do na ga sim tering ingin dekat pentengan mau boleh mejong pentengan ni ka yin ki baro long kani kat kate gadong khap silang dongki sinong sila noki ta katu kat hani na mo shwai ki kamadan nok spong ba ko ispo denti man ispo kon thai pare gade hab ipo silang dongki na sui su thon hi na man nadu biswa ini kini khep ba bare chini bar khaji yang agam juang de kum na ke medi mahe pup mo ta pormishwar bi pan by recharge kan mausa yang ampua bol gua yang kuat tambah recharge ngai ba recharge ti mau du adu kunta adu bentar mo bai dia tu di bahian tangaru na sui anda gomdong asu IT bet ko na jrong untuk dengan ya dia kesem digi bat ya ini ubarit kunjuru